Yo, what's up ljudi, dobrodošli, idemo novi klip. Kao što vidite po naslovu ovog klipa snijemo CSGO, Overwatch ili kako to Novke i ja i ostali youtuberi sa Balkana govore, lov na čitere. Ja neću previše dužim, već hajde da uskočimo u game i samo se pomolimo da ne bude Dust 2 jer smo se te mape nagledali, ono što se kaže, dosta često, barem što se tiče ovog Overwatcha, tako da ljudi, uživajte. I ljudi, kao što možete vidite, nažalost, opet gledamo Dust 2 i naš osumnjičeni igra na CT strani i ovo je, čini se da ovo je prva runda, znači game je tek počeo i oni su ga već reportovali. E sad, da li ih je on uništavao na war mapu ili tako nešto, ne znam, ali uglavnom, hajde da vidimo, teroristi pušuju long, dok ovaj igrač čeka, pošto zna da se nalazi jedan terorista ovdje. Promašuje ga, pogodio ga kroz stub, ovog je ubio najnormalnije, ali promašuje, pogađa još jednog. Opala, ovo su tri tako, da kažem, prosta headshota i vjerojatno su ga reportovali zbog ovoga. Ali za sada zaista nemam, da kažem, neku sumnju da čituje. Za sada mi ovo izgleda sasvim normalno. Posljednji terorista se, kao što vidite na radaru, zaleće na B site, pokušava da planta bombu. Da li će ubiti onog tamo kantera iza vrata? Mislim da je ova runda već uveliko gotova ukoliko ovaj terorista ne napravi neko čudo. Ali s obzirom da mu ostala 2 healtha, ne vjerujem da će uspjeti bilo šta da uradi. Ali hajde da vidimo. Osumnjičeni ide na B site. I daje još jedan headshot i preživljava sa 13 healtha. Za sada 4 killa, 4 headshota ili 3 headshota zapravo, pošto dole piše 75% headshot ratio. Znači 3 headshota, 4 killa, ali to su samo ono prosti killovi, tako da imamo kako će sada odirati protiv Force Baja. Ovdje su zapravo trojica, odnosno nisu ništa kupovali, igraju sa Glockovima. Ovdje je pogledao, vidi nema nikoga, iako su ljudi bili tu, vidio čoveka na shortu. Vjerojatno će doći da ga flankuje, ali dobro, sasvim normalno, ništa čudno. 4 na 3 ostalo, jedan terorist ima UMP, ova dvojica imaju Glockove, što je loše, nisu forsovi, bar da su kupili neki Deagle ili nešto, ali uhvatio ga je ovaj protivnik na lošem tajmingu, tačno se okrenuo dok je reloadova i ovaj mu je izleteo tačan nišan. Ok, sada ovaj naš osumnjičeni igra sa Deaglom, pošto su prethodnu rundu zapravo izgubili nekim čudom i nije mi jasno kako, pošto su dvojice teroristi imali samo Glock bez armora. Ali hajde da vidimo ovdje šta će se desiti. Najnormalnije. Ovaj lik je bukvalno on fire. Video ga je. Rekao je dojavu svom saigraču, koji ne uspeva da ubija lika u loveru. Da je samo malo sačekao sa te strane, vjerojatno bi ga ubio. Taj lik u loveru je umro, on i dalje, ne znam zašto gleda lover, zato što na radaru može jasno da vidi da se neprijateljski igrač ne nalazi više tu. Zadnji igrač je na CT-u 1 na 1, situacija 1 na 1, naš kanter ima bombu. Ovo će sada biti zanimljivo. Terorist ima 10 healtha, a ovaj naš ima 59. I terorista će se odlučiti da ide preko B sajta do tunela, znači neće ići kroz lover. Sada ćemo da pogledamo ovo nadmudrivanje, ali smatram da suspect ima mnogo bolju poziciju. Tako je, i uhvatio ga je nespremnog, pošto se malo bio okretao i gledao svoje ćoškove, što je sasvim razumljivo za sada. Ovaj osumnjičeni po meni nema apsolutno ništa. Apsolutno mi ne deluje da ovaj
čovjek ima bilo šta što bi moglo da ugrozi njegov, da kažem, counter, odnosno taj vak ban koji mu sledi, znači nema šanse da će ga dobiti zbog ovakve igre, barem po meni. Ili lik smurfuje. Ovdje mora malo bolje da pogleda tunel. Ovdje mora malo bolje da pogleda tunel. E sada, AWP. Ne, uzeo je scout. Al ga je isflikovo. Al ga je isflikovo. Uzeo će sad AWP. Vidio lika se nalazi skroz desno. Neće pokušavati ili hoće. E sad može da ga ubije. Opa. Ne, mislim da ovaj čovjek zapravo zaista nema ništa. Jer da ima, on bi ga pogodio u tom trku ili suviše vešto krije ove čitove i jednostavno ne želi da... Ajoj. Ili jednostavno ne želi da se otkrije već na početku, nego igra ono što se kaže pametno. Ali ne, zaista mislim da ovaj čovjek nema apsolutno ništa. Dvojica se nalaze u tunelu, jedan puše... Okej, situacija 2 na 3. Trojica su u tunelima. Otvoren B site. Mogu lagano da mu dođu s leđa. 1 na 3, ajde malo. Lagan kill. Prosto. Ko pasulj. I ovaj ga ubija na kraju. Nije uspeo da potrefi timing. Ne, ovaj lik nema bohak. Ovaj lik nema ništa. Zašto su oni tebe reportovali, prijatelju? Kako je rokno. Ali opet. Ima više sreće nego pameti, pošto su ovi teroristi barem neki od igrača iz terorističkog tima su dobri, ali ovi neki promašaju takve gluposti. Ovi puše long, nema šta da izgubi, ima 5250, bez armora, bez granate, bez apsolutno ničega i na kraju umire. Šta li je sada kupio? Ne mogu da vidim, kupio M-ku, ima full buy. Jedna granata mu fali, ali kontam da nije imao novca. Teroristi rašuju long. I ovo je znak da bi osumnjičeni trebalo da se rotira. Pošto su sva petorica tamo. I još jedan umire, ovi rašuju. Majstore, pa idi gledaj. Ubija ovog jednog. Ubija drugog, zna da ovi plenta. Ne. Ovaj lik apsolutno nema ništa. E sad, pošto je sada na meni red da ja odlučim, odnosno da glasam kakav cheat je imao, neću da se zajebem kao prošli put kada sam snimao Overwatch u 5 ujutru i toliko sam bio umoran da lik nije imao apsolutno ništa i dao sam mu bukvalno da ima cheat za sve. Ovaj put aim assistance nema, vision assistance nema, other external assistance poput bunny hopa i skin changer i tih gluposti nema, mada skin changer ajde ne može ni da se vidi kad ga spektiraš, ali dobro. I Grifovo nije, tako da ovaj čovjek je čist, neće dobiti ban i mi zaključavamo ovdje ovaj naš slučaj. Bam. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Ukoliko želite još ovakvih klipova, ne zaboravite da ostavite like, komentar i naravno subscribe, a mi se, ljudi, vidimo već u sljedećem klipu. Do sljedećeg klipa, budite mi pozdravljeni i ćao!